orukujekere gombora yarubaye mu kanso ya district ya Mbarara yokushaba okunyomwa abazyo obwabire nakwasa Abatuura bo mugombora ya Bukiro za nayikondo 2 ezakanikire nk'omuntu ngenda kutwara omugishogo okugambira abakakiiko na chairman wa senteji kugira ngo amizaga mugarebereje nayikondo emwe ryo mu cyaro cya Dura kandi nehwera Abatuura kurugo mu byaro nka Rwentojo etawuni ya Dura hamwe n'ebindi byaro nayikondo ndijo eyiro idakanikire eryo mu Kashanda kandi uko Abatuura nabo bamusimire ahubwo kubahwera ahubwo kuba Abatuura no bakoresa mizige byagana ansara roida muhimbura twara umushago kusima wentekateka yawe watekatekira umuka yawe agukora ngo wakora amizi gakashari yona tukujya ngo nakashanda konga kakushanga mu Bukiro watambuka wagaharba yawagarabya rwanyamebuje wagarakatsana watsanga Bukiro mareki mukamakora mukamakongere migisa kurugati n'ibiro byose okurugera Abatuura nayikondo 2 zimazire emyaka kurenga muri 3 zicwekere tukagezaho twamanyisha abebembezi cyabarema twajugaho nayikondo ngo biremazire emyaka 3 bagitukorire kandi abana bandi bacunda ecyomeki tibakitera munonga abo kuba nje kikuretera cyacweka nayikondo zikafa zabura cunduzibwa okurige nyuma roida twino mujournaliste nakana kaza nayikondo zafire okurugombe cweka bitari bimwe na bimwe muri district ya Mbarara arukwera abantu okureba ngo bakoresa mizi marungi amakuru agagasha kwa Aidan bataringaya